Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati preživljavanje. Ne s Antonom, ne s Ivanom, nego sami. Sami igramo preživljavanje. Nadam se da će biti zabavno. Ja se nadam da hoće. Ako će vam se svidjeti ovaj serijal, bacite obavezno like na ovaj video. Treba nam puno drveta. Ljudi, sutra će biti samo 2 dana na jedan. Sutra će biti samo jedan klip. Ponedjeljak je počela škola. Pa zato. Prema vremena. Skoro sam cijeli dan u školi. Imamo 19 iscijepanih drva. Evo ga, tako. Evo ga, čekaj. Manjavaj skin. Manjavaj skin, novi skin. Crafting bench. Tako. I ljudi, možemo početi. Čekaj. Tu ćemo ovog drva staviti. Pošto nam tamo dolje sigurno ne treba. Rastišim glas malo. Pa tako. Tu ćemo za početak, ljudi moji. Početi. Ne. I idemo normalno kopati, ali dalje zemlja. Bogati ko zvoni ovo vani. Zdaj, ko to je bot, ma nije ni bitno. Idemo napraviti kameni kamp. Evo ga metal. Metal. Samo malo. Tak. Ovdje. Stavit ćemo za umjetni ugalj. Dobili smo jedan umjetni ugalj.
tu, ja. Tak, na ovoj strani ćemo biti baklje, zašto tu sigurno ima puno metala. Sigurno tu ima puno metala. I dok čujete ovu pjesmu pozadini, to je moja sestra pustila. Nemojte zamjeriti. I da ljudi, ako hoćete igrati, ako hoćete da snimam Legalijom, to će biti sigurno, ne znam, ništa neću obećat, možda sutra, možda neki drugi dan. Nikad ništa nije sigurno, uvijek se može promijeniti planovi. O, da. Gdje sunce? Pada. Pada, brak, da padaj. Ne. Tak. Da je nemoguće ovi zombi idioti. I ljudi. Puče kramp. Šta sam... Ne. Samo malo. Ne može to ovako. Joj, nemam ni mašne, ništa, moram brzo. Čekaj, mogu to ovako to reći. Vidite ovaj desni prolaz i ovaj ljevi.
tu ćemo ovako izaberi na preživljavanju. To ćemo ja to sutra snimat. On će prema lijevom, ja ću prema desnom kopat. U redu, više neću prema dolje. Ja mislim da je dosta. Ja ću na primjer prema desnom, on prema lijevom. Ili obrnuto, ja lijevo, on desno. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Da ste dosta uživali i vidimo se u sljedećoj. Pause!